Fi di mynd just like, I do like the hand up the shoulder like that and then to the glasses and I just mynd like that and I was like, right. Be fi'n meddwl yw fel reol, mae dim byd dda yn digwydd ar ôl 2 AM. Croeso i Pwy Sy'n Galw, y podlediad lle ni'n gofyn gwestai arbennig, cwestiynau a dilemmas. A mae'r gwestai hynod o arbennig da ni heddiw ma. Croeso i Catrin Feelings. Helo. Siamai de? Helo, chi'n iawn? Hapus i bod ar y pod. Diolch yn galw. Edrych yn glamorous rhan heddi. Diolch yn fawr. Faint amser oedd hwnna di cymryd? O'n i actually gloi heddiw, fan yn eff. Awr a 3 chwarter fi eisiau gweud. Hanna'n gloi? Chwarae teg, boys, ni'n cael... Ti'n cymryd bach amser ddo, dyn ni? Na, fi'n cymryd fy amser ddo, like, out of choice. Does dim lot i fi'n neud. Fi'n tybio mae lot i ti'n neud, 100%. Gyda'r coler a stuff. Yeah. Basically, pa dan ti'n cymryd y hira i neud? Eyebrows 100%. Yeah? Beth yw'r proses yna? Mae fe'n broses hanner. Pryd fi'n neud y base, mae rai fi'n neud like, outline and all that, little strokes and all that. Bych chi'n bod beth maen nhw'n gweud, eyebrows are not sisters. Na ffrain cwrdd yn Aberystwyth yn y prifysgol, nhw i'w siarad ers ni. Gwych. Na, wel, chi'n edrych yn lush. So, there you go. So ni gyda cwpl o cwestiynau. Thema ni heddiw yw Nights Out, efe? Nights Out. So, ti'n rhywun sy'n hoffi cymdeithasu? 100%, she's always out on the slash. On the piss. Happy day. So, dyma'r cwestiynau perffaith i Catrin, ie? Perffaith. Ti di fod ar cwpl o nosweithiau allan. Noson allan gweithaf erioed. Set the scene i ni. Erioed? Pryd es i rhyng-gol. Es i bach gormod, ac os chi'n syrtio rhywle ar-lein, mae'r fideo bach o fi yn crio ar y llawr y toilets yn yr SU. Ar y llawr? Ar y llawr. Be oedd y diod? Beth oedd ddim y diod. Na, peth yn Aberystwyth, mae'n y peth ma enw, like, chi di gael un? Fi di cael, be ydy'r quadruple vods? 5. What? Neu fe 4. Fi di cael yr Admiral, 4 vods. O beth hwnna? Beth 4 shots? 4 shots o vodka, wedyn crab. Ond o'na un lle sy'n ei rhywbeth o'n o cawres, and I thought, that sounds camp in it. So nes i gael about 500 of those, Benny lan, llawr y toilet, a wedyn nes i gael y kick-out, obviously, don't blame them. A ti fas yr SU, mae'n wastad godsgod, sy'n just nishta na, ond nes i'n mynd draw, chucked me out and all that. You need Jesus. Ac nhw like, they had me pray. Really? And I was just like, ti'n cael exorcism there, cael literally, ac o'n i yna, just having a complex, like, please. Mae hwnna'n noson dda, though, successful i fi. Na. Be am ti? Noswaith. Fi am a couple of memories o hi. Efo nosweithiau. O pwy? Efo ti. O fi. The worst one. Efe? Oh, yeah. Fi wedi cael lot o stinkers, i fod yn honest, like bad ones. Noswaith o'r blaen, a fi ddim yn yfed nawr, fi wedi cael intervention oherwydd y noson ma. Is i mas da un o fy ffrindiau, last minute, o'n i ddim wedi gweld yn spell, just literally 1 or 2 pints. A long story short, oedd e'n benni da fi yn cael lift adre yn y car, fi methu cofio hyn. Neidio mas o'r car yn symud. Redig i ffwrdd. Wedyn, cael ei TV fi'n byw mewn fel big block o fel apartments, fel flats. Y person oedd yn rhoi fi lift fyna, fel Lloyd, where's your keys? O'n i just fyna yn chwedi, a ni'n dweud i hi fy phone password i type o mewn i'r apartment doorbells. Ti'n nabod y person ma? Fi'n nabod un da. Ond, it was just a nightmare. Yn lwcus, mae mam fi'n byw ochr arall y hel, ti'n gweld. So nath hi cario fi draw fyna wedyn. Ond na, fi gyda... It's my biggest knock ever, right? Fi ddim yn brag o nawr. Mae'n actually really mortifying. Fi'n cael intervention nawr, fi ddim yn yfed. Oedd y text yn hilarious, o ti'n rhoi fi, yo, bro, o fi fel, be? I did something crazy last night, be? Jumped out of a moving car. What? Nah, it's dumb. Na peth, mae alcohol yn neud ti trwy mewn i devout Christian. Neud ti neud y mas o moving cars. Mission Impossible. Beth am ti ta? Ti di gweld, mae just yn fel collection o nosweithiau lle fi just yn cymryd I take it too far. Cwestiwn nesa. Gonta. Eitha open-ended cwestiwn yw un. Beth sy'n neud night out da? Beth sy'n neud night out da? Noson sy'n gorffen am 12. Ti'n meddwl? A beth yw gyda fi? Fi'n mynd yn hen dyddi yma. Fi'n 25 years old. I don't look good. Beth chi? Chi'n young 25? Fi'n 26. Pwy ti? 25, 26. Ni'n meddwl chi'n young na fi. Teg a.
O ie, fi fel arfer jyst mynd mas 11:30 back by 12. Be, 7:30 yn y bore? Shut up, no. Ti'n mynd a ti'n nôl erbyn... Neu falle, like, 11 with a push. Fi'n meddwl mae Catrin yn dweud, mae'n yn ffibs na. Fi'n gwybod mae Catrin yn party ar ôl, na. She's a nana these days, boy. She can't take it. Na? Na, ti angen lefel o lan. Cos mae fi a Lloyd, os ni'n mynd mas, yn dydyn ni. Ie, ond eto, it's not big enough clever. Be fi'n meddwl yw fel reol, mae dim byd da yn digwydd ar ôl 2 AM. O profiad fi. Na i fod yn dig, A wedyn, like, just call it a night os ti'n cael ei 2 AM. Dyna fy motto fi, anyway. Dyna byd mae'r amser agorau yn digwydd ar ôl 2 AM. Fel... Sy'n ffrind yma, chos mae popeth ar gau, wel, gobl o beth ar gau. Lle fi eisiau mynd ar gau, and just say, like, mae rhaid fi mynd adre gyda rhywun nawr, mas rhaid. Ie. Kings do, mae Kings ar agor tan. Tia 4 yn dyddiau, 5-4. Pals agor tan chwira. Pols yw'r un, Pols tan 6. Pals sgeiro fi ddo. Mae ffrindiau fi wastad eisiau mynd i'r rave room, I'm just there, like, I want Kylie. Pols is unbelievable. So ti'n mynd mewn i pos, ie? Mae fel y prif dance floor, ie? Lle mae'r rave room wedyn? Reit lawr star. Lawr star, dungeon. Smoke. Dyna lle ni fynd. Efe? Na, Smoke machines yn ola. Is it? Fi heb bod lawr yna. Should I be going there or na? Na. Come on. Well, if that's your vibe, ti'n licio rave? Ti'n licio light sticks? Smoke? Yeah, I guess. Bubbles. Bubbles, yeah. Okay. Dangerous, honestly. Cei man nhw'n gyfyn offi'r un yma, actually. Oh, go on. Pa 3 person byddwch chi'n gwahodd i'ch VIP booth ar noson allan? Unrhyw fath o berson? Unrhyw fath o person. Celebs. Let's go celebs. Beyoncé. She looks like a good time, fod yn dig. Fi actually mynd i wylio hi yma. Ti? Chwiodd fi. Didn't get the invite. Pwy bys yn joio mynd ar noson allan gyda? Ie, Beyoncé defo. Megan Thee Stallion, fi'n caru Megan Thee Stallion. Ie. O, be? O na, di just yn DM o hi diwrnod o blaen. Just a little flirt. Gweud be? Obviously not. Na, ni sy'n dweud ie, mae hi'n fel cymeriad. Definite. So'n siŵr, pwy all? Gemma Collins. Ie? Gemma Collins. Ie, pam na? Jen? Ti di cyrraedd â hi o blaen, do? Do, nid fel Catrin. She didn't get the chance. Na, Catrin, oce. Right. Be ti'n meddwl, Dom? Will Smith, wrth gwrs. A iddyl i fi fi'n caru'r boi. Bydda angen cael fe fyna. Pwy arall? Mae'n tricky neu gwybod, cos I'm just like... Ar y spot i fe, mae loads o pobl. Achos y peth yw gyda fi, ar nos yn allan, fi'n mynd mas gyda'r grŵp, a fi'n mynd adre gyda'r grŵp holl gwahanol. Mae'n mynd y smoke yn area. Mynd adre da grŵp, ie? Friend with everyone, ie. Kevin Hart. Ie. Caru bach o Kevin Hart. Bach o comedy. Fi ddim yn meddwl, peth i'r Kevin Hart, fi'n meddwl mae ffilms fe, just... Yeah, ddim y ffilms o, fi'n edrych am stand-up Kevin. Ti'n meddwl y ffilm? Cymeriad where he's playing the same character in both. For sure. Yeah. Hoffi to think like a man's, though. A un arall, byddai'n dweud... Fi just yn caru vibe Rihanna. Byddai'n caru cael noson allan efo Rihanna. Ar ôl y baban. Ar ôl y baban, wrth gwrs. Just chilled vibe. Ti'n gwybod beth? Yna hyn yn, falle mae roi o'r grandawyr yn gallu cyd-ymdeimlo da'n ma. Mae'r cwestiwn yn dweud, fi'n mynd i loads o events er bod fi'n gwybod sa'n mynd i joio. Sut ydw i'n gweud na? Tricky one yw hwnna, fi'n teimlo. Ti'n dweud esgus, neu ti'n dweud fi ddim yn ffansio fe, like, sut ti'n dweud? Sut bydde ti'n dweud? Mae'n dibynnu pwy yw e, fi wedi bod i like couple o gigs lle o'n i fel like, do you know what, I'll give it a go, and ma'n swnio fel good laugh. Rai o'n i ddim yn offi, rai o'n i fel like, okay, this is my personality for the next few months. Yeah. Ond, I don't know, give it a go. Os chi really ddim eisiau mynd, just gweud, I don't know. Esgus. Gweud bod ti'n sal, neu just gweud yn arall. Fi y fath o person, fi methu just gweud, na, sa eisiau mynd, mae rhaid fi fod esgus. Na, sy'n un peth a fi methu just dweud na, fi ddim yn digon fel thing i wneud yna. As fi byth yn dweud na, anyway. Fi just yn aros tan ar y last minute, a fi wastad yn just yn ando lan. Hyd nod os fi'n dweud na, fi'n mynd. Fi just methu, mae'r FOMO. Ti'n gael FOMO. Mae'n dibynnu beth yw e. If I've been invited for something and I've been drop a mas, still FOMO. Yeah. Fi wastad yn cael FOMO, hefyd fi'n meddwl mae rhywbeth crazy mynd i digwydd fel ma. Jesus is going to come down or something. Ond wedyn, mae rhaid i chi just mynd trwy y nos being like, oh god, I hate this. Just yn aros am y peth crazy na. Yn neidio mas o car at 50 miles per hour. Man, he makes it happen himself. So yna, pa mor gyflym oedd y car yn mynd, to be honest now. Na, oedd yn lwcus. It was parked. Oedd yn lwcus. McDonald's drive-thru. Yn ôl pob sôn, oedd yn just yn wrth i ni dechrau stopio am... So stationary. Red light. Next question. Cwestiwn nesaf te. Alright. Chi ar noson allan, chi'n gweld rhywun chi'n ffansio, siwt chi'n approach nhw. Now mae hwn yn, ni angen advice.
Yeah. So, Catrin... Chi'n angen advice O, o fi. na, ni angen I advice. terfo. Ni angen advice. Wel, fi'n really rubbish pan mae'n dod at hwn. Yn gyntaf fi'n neud nhw'n jealous, so like trigger o'r nos, fi'n like mynd lan at y dŵr. Ond like anwybyddu nhw, just being like, Nice. just say it like that. A wedyn, when you get to that certain point of like drunkenness, you know, a few vodka Red Bulls in, t'mo? buzzing. Pryd chi'n bloody bounce Yeah. Wedyn just mynd draw at nhw and just like, you know, hand on the shoulder, do the... Oh, chi di gweld thing na'r TikTok, the triangle thing, the... Na. Ti'n ar y llawr, ar un Beth yw e? llyged, un llyged, so one, two, wedyn y lips, gwrsa. dum, lips. Ooh, chill out, brother. I was lost for a second. Yeah. Don't do that shit again. So yeah, try a bit of that. Ac, os mae'n gwisgo spectol, do the 5 point of the Pentagon, there we are. Yeah. Dyna beth all gyda fi. Fi wastad... Fi'n gwisgo spectol DVD, but I'm always like very spectol phobic. So fi wastad yn cymryd rhyw bant. Pob person, I don't know why, ond fi wastad yn mynd yn bachgen gyda like spectol. A wedyn fi cymryd rhyw bant o'r un bachgen ma, a fi di mynd just like, you know, I do like the hand up the shoulder like that, and then to the glasses, and I just mynd like that, and I was like, ooh, right. O ti'n Nice and ofio na ddo? shaken. Oedd e'n like playful, neu oedd e'n... If the hand was a bit lower, I wouldn't have minded it. Yeah. Yeah, beth yw tactics ti, Dom? Obviously, ti mas o'r game. O, crap, Dom yn newydd cael cariad. Croeso. Mae di gadon ni, mae di gadon y strydoedd, gadon fi mas fan hyn a ben fy hun. Sorry. A ti'n gofyn fi am tips, be nes ti? So, just did like I a read siarad, it? just a little bit of... Ti'n iawn sut ti'n neud? Grand on, mae bach yn... Hey, don't laugh. Mae bach yn, you know, mae bach yn swnllid yn fan hyn. Ti eisiau mynd mas i cael chat. Fi ddim eisiau intrudo, by the way, fi'n gwybod, ti'n probably efo loads o dyn yn dod lan i ti. Oh my Ti eisiau cael god, chat. man. Dod allan. A mae'n beth ti'n neud? You're right, what are you doing? That's you all day long. Go on, deud i fi sut ti'n neud e. Fi ddim angen, mae nhw... Fi di gweld ti ddo yn neud e, ti jyst yn neud y llygau, jyst mynd... Yeah, I don't know. Oh my God. Pam ti gyda saws a naws fel hyn? Ti'n saws, ti ddim yn really angen trio, ti just... Yeah, well, mae'n fi'n gweithio jocan. os ti'n edrych fel Na, fi'n modern day jocan. Hercules. Na, fi yn Mae'n bach yn haws. Na, fi yn jocan. Don't lie, Fi I ddim... bet you get loads of birds. Yeah, ma... I mean, that's what the song's called, Pwy Sy'n Galw. Granda. Pwy yn galw, si fel. Pwy sy'n Sy'n galw. galw. Just, hey, mae hi'n gwybod pwy mae hi yn, a fi'n gwybod pwy mae hi yn, and that's all that matters. Huh? Yeah, what? That's who's calling, one person. Oh, Mae right, un okay. person yn galw fi. O, Catrin yn dweud, y teitl y can yw Pwy Sy'n Galw. Dim Pwy Sy'n Galw, si Pwy wedi sy'n dyn. galw. Yeah. Falle. Bloody hell, next question. Yeah, no, let's just move on quickly. Next question. Na, fi methu siarad am stuff, and I'm loyal. Na, yeah, ti mas o'r game. Good nawr. man. Right, okay, dyma un da. Pa can sy'n hypio ti fyny mwyaf mewn pris? Oh, mae'n pris. Neu cyn i ti fynd allan? Oh, I don't know, ar y foment fi'n mynd trwy like vibe, lle fi jyst yn gwrando i cerddoriaeth eitha like vibey, like really slow and like, you know, a bit of Mahalia and all that. Okay, yeah. Ond, fine. joy Mahalia. Ond, something that gets me going. Chi'n nabod Cympetres, rhywbeth o Cympetres? Kim Petras, ni'n gwybod, yr un efo can yn holy. Yeah, Yr un na efo fi can gyda yn Sam. holy. Yeah. Unrhyw beth slut pop gets me... Slut pop, ydy hwnna'n genre? Ydy, slut pop? Fath o beth? No, yw like, hwnna? this is slut pop. Get your dick out. No Like that. way. Yeah. Genuine? Mae'n nice. Can I Gymru? Mae'n Mae'n neis. Mae'n nice, man. Mae'n good, man. Yeah. It's a little pump up. You want to get a bit sweaty, you know what I mean? Oh, yeah. Ond tros how do get Be di sweaty. can ti? Fi'n gwybod, fi efo teimlo, fi'n gwybod y stuff yna amdano ti. Ti gwybod beth fi'n actually caru right now? Shout out to my ex-little mix, yeah. Yeah. 100%. Cool. Nah, not far off though. Oh. This is my song. Nicki Minaj. Oh. What's it? Super Freaky Girls. Yes! And then mae hwnna'n actually hype. Mae hwnna'n actually hype song. A mae ddim yn... Actually, mae ddim yn even guilty pleasure. Like, fi'n actually back of it. Yeah, Fi'n meddwl mae hwn. Ah. Mae'n pleasure. O, mae hwn, so mae pawb yn gwybod nawr, mae lle yma ar night out, dyma lle we have the craziest encounters. Ti'n gallu gas o'r lle yma? Tesco Extra. Na, ni yn y lle nawr, where's the place lle mae just magical Chippy things Lane. happen? Yn y club. What? Ni yn y club, Okay. ni yn y club, yeah, ni di arrive o. Lle ni'n mynd os ni eisiau siarad i pobl? Cwrdd â pobl newydd. Smokers. Smokers. Weirdest encounter yn lle smagu. Wel, y peth yw gyda fi, so fi wastad mynd i clwb i far bach yn os yma allan, unless I'm in the drags, ti'n meddwl. Ond, obviously, pryd fi'n mynd yna, so it was like a meet and greet, fel allan o dragas, like Jones and all that. All the freshers love me. Ac, I just can't get enough of it, honestly. They were my shades. Weirdest encounter, though, it's got to be like a fan meet-up, fi eisiau gweud.
I don't know, it's like actually like meddwl am yn ymwneud. Gormod Tro i- maen nhw'n wir, achos fi ddim byth yn gwybod, like, sut i, like, ddelio gyda fe, and we're like, oh, fi'n caru TikToks i, and I'm like, Yeah. diolch. Ti'n cael yna lot te, ie? Oh Pan yeah, ti'n mynd nos mas? allan, 100%. Yeah. Day to day, people are too scared. Faint o followers sydd ati ar TikTok? Loads yna. Like, couple of 100k, no? Well, after feeding off the Jennifer Collins clout, mae'n da fi 211,000 now. Ooh, Only big a couple, time. t'mo, you know. big time. Gys ti lot o followers ar gefn ni, ie? Probably like 2,000 more. Nice. Yeah, so yeah, you've done 209,000 ar ben dy hun. Oh! Cyn y dau, quick maths. Pryd dechrau ti, a sut nes ti adeiladu fe i rhywbeth mor fawr, oherwydd mae hwnna'n really impressive. Mae'n crazy. Nes I ddechrau nôl yn 2019, you know, before it was cool and all that. Yeah. And then first lockdown, dyna pryd nath e, like, you know, proper popio bant. Ac, just dechrau postio fyna, few niche things, bod yn Gymraeg and all that. Yeah, ond yr un mwyaf viral fi wedi gael yn ddiweddar, which boosted me up to the 200,000, oedd yr un gyda'r sticker yn ei Oh yeah, that was fucking nuts. Straight am yna. Basically, pryd yn ifanc, nes I sticio Apple sticker mewn clust fi, a nes I completely anghofio amdano fe. Ac nes I, like, prynu peth ma TikTok shop, i, like, you know, ma'na, like, camera ti fewn, like, strip. Yeah. So nes I sio fe mewn, mewn o mas, ac o'n i jyst yn gweld rhywbeth ti mewn na, nes I tynnu fe mas, it was a galar Apple sticker from 2005. Oh my god. Be oedd yn edrych fel? Worse for wear? Oedd e'n mygu, llawn i wax. Oh, But, you know, 12.8 million views later, can't Yeah. go wrong. 12.8 million views. Viral. You were thinking ahead, o ti? Beth yw, gyda'r fideos na, fi jyst yn meddwl, oh, it should be good, wna, yeah. Ac, jyst yn postio fe, then overnight, it's just like, it's everywhere. Yeah. You know, Love it. Pwy ydy'r celeb mwyaf... sy'n dilyn fi, Shea Lloyd. Yeah. Shea Lloyd. Shea Lloyd, Big by Shea Shea Lloyd. Yeah. Yeah. Nice. Wel, na i llai Shea Lloyd, Swagger neu Jagger. cofio Greatest Showman, This Is Me, The Bearded Lady, mae hi'n dilyn fi. The bearded lady. Yeah, Ciala Love it. Steeple. Love it. Arall sy'n dilyn fi, Jade Adams. Couple o TikTokers. TikTok yw probably... Ti'n meddwl... Oh, Netflix. Netflix. UK, nes i wneud TikTok i nhw, so maen nhw'n dilyn fi. Ah, nice. That's pretty Yeah. big. Series on A that. wedyn mae Gemma Collins yn dilyn fi ar Twitter. Nice. Right, te, cwestiwn i ti, te. Gonta. Nôl i'r pwnc nosweithiau allan. O ia. Pryd o fwyd gorau ar diwedd noson allan? Fi'n caru'r cwestiwn yma. So fi wastad mynd i McDonald's, £1/4 of cheese, large, Coke Zero, gyda fodl o ddŵr. Gotta, you know. Quarter pound with cheese meal? Large meal, yeah. Lot of carbs in, efo chips. Dogan fawr o chips. Ti beth yn mynd i Chippy Lane then? Na, mae clwb yn rhy bech o Chippy Lane. A wedyn gyda'r Chippy Lane chips, fi byth yn gorffen nhw. Maen nhw'n mynd yn rhy sogi from the chips and the beans. Ti di trio Dorothy's Chippy Lane? Oh, wastad Dorothy's. Dorothy's, top Wastad tier. Dorothy's. Top tier. Fi di cael Dorothy's. Sausage. Oh, Unbelievable. Yeah, a little bit of sausage. Don't go wrong with a little bit of sausage. you're bad. Jumbo, of course. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, I could take it. A fi di cael yn sober hefyd, actually. Dorothy's sober. Unbelievable. Mae dal yn good. Crazy. Mae dal yn good. Ti'n meddwl mae'n oce cael sober kebab? Dim mae'n rhywbeth fi bod trafod am pwys yn ddiweddar. Achos o'n i byth yn bod yn kebab person, ond ddiweddar I'm a bit like, oh, do you know what, kebab. Yeah, sober. Ond, ti'n gwybod os ti'n cael fel chicken sheesh? Dim ond chicken sheesh, QR, salad, bach o bar, yw efe. It's not like... Mae'n i cael bad rep am fel stinking, like, Fi byth di meddwl dirty food. Fi'n cario. Just oherwydd mae fyna yn just in the open, just fyna, ond fi'n cario. Yeah, and os ti'n cael fel QR, like, do you know what I mean? Dwi'n coginio fel, like, that elephant leg thing, yeah, I can get that. Fi'n bwyta ar elephant leg. An elephant leg of chicken. Fe'n bwyd, ti'n gwybod pam ti'n mynd i fel corner shops? A mae fel boss man mewn fyna, mae gyda fel homemade sandwiches. Ti'n gwybod y sandwiches na? Yeah. Mae Dom prides arfer. himself. Ti yn boi O'n i arfer bwyta nhw. Desperation. Os o'n i'n neud nawr fe? Exactly. They're not cling film, they're fresh. Diolch yn fawr my iawn. God. Wel, mae just yn rhy bougie. Bit of steak what's going on? Ham and cheese fi. Ham and cheese bit, but that, tuna sweet corn. All day. Okay, that's wrong. Okay, fair enough. This guy goes get a meal deal, yeah. Bydd yn dod mas gyda pot o hard-boiled eggs. Come on. Protein. Finally. I mean, protein. protein. Gael Scotch egg, but I'm hard-boiled egg. Hard-boiled egg, man, really that is classic. It stinks, man. It Stinks. Right, some of them ran head, tuna mae'n sandwich. disgusting. Oh, Be sydd at ti, Dom? Yeah, Tom. Beth bydda'n well gyda chi? Interesting. Handcuffed i'ch mam ar noson allan, neu'n handcuffed i'ch ex? Os dim ex da fi, so trick question. Your last fling. Okay, yeah, last fling. Yeah. Am I? Beth, Wedyn byddai am bybyddu nhw.
Mae'n All dibynnu... the change, just like... Mae'n dibynnu ar y termau, fi'n meddwl, oeddech chi'n stopio siarad i'ch ex chi. Be yn Ond, byswn i ddim eisiau mam fi bod da fi ar night out. Na. Byddai'n, but some point, my mum fi'n gallu cael good time, so byddai'n mynd mas o mam fi. Nothing crazy. Pwy ex fi? Does she like a vodka Red Bull? Be mae'n licio yfed? Mine off gin and tonic. Oh, what a good. Gin and tonic, boom. Pop in double gin and tonic. Fi had a vodka Red Bulls. Yeah. Perfect time. Na, fel wedi si, fi'n meddwl mae'n dibynnu ar y circumstances o'r break, ife. If you're on the pull, then mum's not coming out. Yeah, if you're on the pull, bys y ti'n With neud... the ex, I'd still pull. Yeah. Yeah. I wouldn't put it past you. Yeah. O, dyna un da. Oh, man. Fi eisiau, fi'n excited i clywed beth i dweud am hyn. Oh, God. Okay, night out X. Am bobl neu Am night bobl. out? Am bobl. Am bobl. Am bobl. Dynion, full stop. Is it? Come on. Mae yna rai dynion sy'n like, oh, I don't know, this is very judgmental of me. Ond y fath o bechgyn fel Will o Love Island, sy'n like trotio ar draws y dance floor, neu like, sy'n neud like the bit of that. Oh, yeah. Hate it. Like, just do a Jarring. two-step and be done with Jarring. it. Inne. Nee, just dance. Os ti'n gallu dance, fi'n dance bach, but I got the move, you know, there's a hips move. Yeah, I'm And rhythm as well, when they're going off beat, when they're like, you know, pop a pussy pop into murder on the dance floor, it's not happening. Pussy pop, murder on the dance floor. We got Pussy it. popping. Oh, pussy popping. Pussy pop. Beth yw... Team, you're good with it. You do a little pussy pop. Yeah, nice. Beth yw XT, Dominic? Fod mas hefo ffrindiau sydd ddim yn got... So I understand, os ni mas ar night out, and we're going out, you can be on the pull, yeah, go on the pull if you want. Yeah. Fi ddim just eisiau pobl gadael fi ar fy fod, because I'm not good in those situations lle, when I'm on my own, a maen nhw'n just mas fyna, ffrindiau fi gyd yn pull up. Yeah. And I'm just there like... Fi'n gysau, falle ddim swg gymaint nawr, ond definitely pan ma'n ein prifysgol a stuff. Like my boys yn fel, oh yeah, I'm pulling tonight. A wedyn dyna yw... The whole thing of the whole night yeah. out is like, trio chat o'i mercher a trio mynd â merch nôl dyn nhw. True, yeah. Mae hwnna'n... Mae just yn rhywun o'r night oherwydd wedyn, ti di mynd mas, a maen nhw byth yn mynd mas, maen nhw byth yn mynd nôl efo nhw'n anyway. Maen nhw wastad yn dweud, talk a big game, ti'n mynd i'r clwb, a maen nhw grŵp o merch efo na, you're going to go and chat to him? A fi'n teimlo fel, hyd yn oed os ti eisiau, like, fi'n meddwl y ffordd gorau i fel, i siarad i merched, yw pam ti ddim yn trio a ti'n just yn cael hwyl. Fi'n teimlo fel, os ti'n trio mynd mas i like, trio siarad i merched, a trio bod ar y pôl. It does, yeah, mae ddim yn gweithio, like... Mam cael good time anyway, nos yn allan. Dyna bit, so ma'n ti pan mae boys yn... Yeah, ik arall fi yw pan mae fel, unrhyw un actually, yn gwisgo high heels, a mae bysau troi nhw gyd yn fel, like, mashed up fel hynna. Cliffhangers. Yeah, a nhw just yn fel, wneud pile Ond ti'n on. edrych ar fyna do? Na, wel, mae'n anodd i ddim, a Stick to ddim the yn fel little triangle, toe yn fel off a side, like, a wedyn, ti'n gwybod i siarad da. Ti'n edrych ar, just fel... Be di first reaction ti? So bydd yna'n stop o ti, os ti'n siarad i merch yn y clwb, a ti'n edrych lawr, and they are hanging on for dear life. How bad? How bad? Oh, terrible, like genuine, fel Indiana Jones type, off the branch ar yr ochr. Be ti'n neud? Ti'n cael ymlaen siarad efo nhw'n neud i dweud, I just need to go toilet, and then... No, you just text them in. Yeah, I don't know, man. Mae'n dibynnu ar pa mor... Mae'n dibynnu ar pa mor neis yw ei ffyrsonoliaeth, gynta. Wedyn pa mor ddelu i, a wedyn fi'n pwyso ar mesur wedyn i gymharu a pa mor fucked up yw troed hi. Wedyn... Ti'n foot person? Huh? Ti'n foot person? Na. Be ti'n meddwl? Fi ddim yn... 100% fi'n meddwl bod ti yn. Na, fi ddim. Pam ti'n edrych arnyn nhw? Fi just... Fi'n dweud fi ddim yn really hoffi nhw anyway, so pan fi'n gweld nhw a nhw'n edrych from car crash. Fi ddim... Fi'n got big problems. Fi'n methu deud unrhyw bit, ti di gweld rhaid fi, so I can't say anything. Yeah, dau peth. Indie bands a troed. Yeah, dyna disclaimer, mae Lloyd ddim actually yn casau trai. Ti efo ic arall? Fi'n teimlo mae yna loads o ics ti'n gallu dweud. O, fi siŵr o fod ma. Oh, fi gyda un. Actually, fi gyda un, yeah. Pam ti'n, like, ti gyda ffrind ti a ti just, like, ti'n, like, obviously, like, maybe, like, best friends, like, maybe wedi wneud, like, hit single da'ch gilydd a stuff. A wedyn, nhw just refuse or, like, gun to the head, byth, no matter what, roi llaw nhw yn pocket nhw i prynu round o drinks. Fi wastad yn broke, though. Fi wastad, ti'n gwybod be? Fi wastad yn broke, though, so I can't, you know what I mean? Nah, fi'n joke. It's not just that. Like, in general, though, I was joking, by the way. Yeah, I know. So, weithiau, you have your times. Ond, ti'n gwybod pam, like, ti gyda'r boys a ti just yn fel tari am pot o night, just like, fuck.
Ond dyma thing efo fe, though. Dyma thing efo fe. I guess, pan mae di cael cwbl o diarydd, he turns into Oprah Winfrey. You get one. You get one. You get one. You get one. A dyna beth, os fi efo arian yn bank account fi, Why not? I feel like I'm feeding everyone. Yeah. I'm feeding the world. Vodka Red Bulls. Dyna peth, chi'n bod o'ch sy'n neud rounds, ydych chi just yn prynu like one set of drink, neu chi'n gofyn pawb be yn wisio? Yeah, I saw everyone out, innit? And my right pobl just built different, I guess. Mae'n mynd yn ofni. Right pobl wedi cael ei raised yn gwahanol, fi'n meddwl. Mae'n ofnus, though. Mae'n ofnus pam ti efo rounds, a mae'n dod i round ti, and you're like, oh, how many people were in the round again? Oh my God, check the bank account real quick. Fi'n creu ffrindiau gyda'r llwyth o bobl. Yeah, same. Check the bank account real quick, and yeah. It gets tricky out there. It's a tricky life. Beth am General X then? Just General X. General X. Mae hynny'n good topic. Dyma un fi wedi ffindio mas yn ddiweddar. Dros like, llwyth o bobl yn neud e. Sa'n like o bechgyn sy'n gwisgo pyjama bottoms. Beth off... Okay, question. Like the thin, you know, Fi efo pyjama bottom. Savage Fenty pyjama bottom fi efo, actually. Ti? Yeah, Savage Fenty. Ti actually on my life fi efo ni. Yna pam ti methu fforddio prynu round, he? Ond nhw ddim, oedd chwaer fi wedi prynu nhw fi. Oh, she's good. Beth am hyn nawr te, okay? Fi mynd i gweld teulu fi, brodyr a chwiorydd bach fi, noson cyn Nadolig. A mae mam yn hoffi prynu ni gyd set pyjamas. Is that bad? Not too bad, achos mae mam fi yn neud yr un peth. Yeah. I wisgo nhw, but it's like, when you're there on TikTok wearing them all the time, it's a bit like... Fi byth i wneud yna, Brian. Fi byth i wneud yna. Firstly, yeah. Imagine. Fi byth i wneud yna. Sa'n gwybod chwiorydd fi a fi ddim yn wneud yna. Anyway, we wouldn't want to do that. Un ex i da fi pryd mae rhywun yn bod yn Karen. Like, you know, mam fi wastad un peth, ond like pobl like oedran ni, sy'n just yn like, you know, it's like, oh, they forgot my sauce. Oh, I'm going to kick off. They forgot my sauce. Like, excuse me, you forgot my sauce. Yeah. Oed ti'n neud yna? No way. Salad. Mae'n celebrity Salad. pawb, t'mo? Salad. Oh, yeah. Salad. Okay, Salad. this is back to another point of kebabs, yeah. Nes ni cael kebab dwi'n dod blaen, nes i gofyn am salad, nes i cael adre, dim salad mewn there, and I was like... So beth nes ti'n neud? Lost his head. Don't even fucking want it. I did lose my head. I did lose my head. Yeah. Ond oedd hi'n taflu'r ffordd. Don't fucking want it now. But that was, yeah. But nah, fi meddwl am fel, in a restaurant, bys ni byth yn kick off. Like, I find it so awkward. Nah, yeah, man yn awkward. But, sgwrs mae rhywbeth yn anghywir, bydd well fi just dim dweud unrhyw beth yn suffer. Okay, cwestiwn arall fan hyn hi ti, Catrin. Oh, diolch. Sut ydw i yn delio gyda fy ffrind sy'n wastad yn yfed gormod ar noson allan? Helpu nhw mewn i taxi. Let them be. Ife? Mae da fi llwyth o ffrindiau sy'n just fel na. A fi. A fi just wastad yn edrych ar ôl nhw. A gobeithio in the long run bydden nhw'n edrych ar ôl fi. Wyt ti'n cael y nwyd os ti angen wastad cymryd amser mas o'n noson ti i edrych ar ôl nhw? Neu ti'n hapus i wneud? Fi'n hapus i wneud. When it gets to a certain point, I'm just a bit like, yes, dyma'r excuse fi i mynd adre. Yeah. So, o be fi wedi clywed, o heddiw ma, ti ddim yn hoffi bod mas yn hwyr nawr? Ond mae'n dibynnu os fi yn y mood neu na. Yeah. Os mae rhywun yn gweud, o'n i'n mynd mas, na'n gweud, okay, yeah, I will later fi adre. Really? Hwna ddim yn exaggeration? Mae'n dibynnu ar be fi'n like, achos y peth yw, fi wedi mynd ar pwynt na nawr lle fi'n like, os fi'n gael hangover, fi'n diodde, fi'n marw. So Oh, yeah. Be ti'n raddo then, os mae'n spontaneous night out neu os mae'n pre-planned? Ooh, you gotta love a pre-planned. Pre-planned. Mae rhaid i fi gwybod beth sy'n digwydd at all times. Okay. Os ti'n like, mynd mas yn fwyd a wedyn weid, I should go for a drink, I'm like, let me just have a look at my notes, see what I'm doing for the rest of the month. Yeah, digon teg. Fi'n teimlo fo hwnna hefyd, mae hangovers ddim werth erbyn hyn. Oh, it's like Wednesday a fi just yn like fucked o hyd. O'n i'n cael 2-day hangover the other day. Fi wastad yn cael 2-day hangovers now, 25 yn dydi, a dyna beth sy'n digwydd i ni. Yeah, na fe. Fi'n meddwl mae hwnna actually yn thing. Yeah, man, pass the threshold now, 25, 26, ni'n teimlo fe mwy. Nawr mae'r decline, steady decline i farwolaeth yn digwydd. Well, yeah. Think about it. Nice with that. Right, and quick fires? Quick fires, let's go. Let's go. Beth yw dy hoff oed di? Cheeseburgers. Hoff TikToker. Elsa Jones. What was that? It was a fake laugh. Sorry. Snog, marry, kill. Fi, Dom, Dom Droven. Okay, snog, marry, kill. Marry T, snog a T, kill a T. Sorry. Can we still make a song? Ledge. Okay, go-to drink ar noson allan. Dyma vodka coke. Nice. Ooh, nice. Okay, right. Okay. Couple more. Fashion idol. Betty Francis.
pwy bys y byd well y ti mynd am dinner date da, Dom neu Betty? Betty, Saz. Betty yn pretty cool, man. She's very chill. Hi yn cool. Catrin, diolch yn fawr iawn Diolch yn am fawr. dod Ie. ar y podlediad. Ti'n edrych yn unbelievable. Diolch yn fawr. Ie, a beth wedodd e, ti'n edrych yn lush. Diolch am dod. Gobeithio nes ti joio, wnaethon ni joio. Do, a fi. Joio. Bach o elfen spacelet i'r pod fyna gyda ti yma, felly, diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr iawn i Catrin a diolch i chi y grandawyr am gwrando. Cofiwch i tansgrifio a byddwn ni nôl yn fuan gyda pennod arall a gwesta special iawn. Diolch.